Toyumuz bardığımızga kutlu olsun ha. Herkimiz her jakta жүрөбүz. Kuday bir mana bugün keçeten beri жүрөбүz. Көңүлдүү өткөзөйлү дагы. Бардыгыңыздар үчүн мен бир жакшына ырда берейин ha. Өзүбүздүн акабыз Шариф Абдуллаевдин уулума деген бардыгыбыз уулду, кыздыбыз Кудай кааласа уулума дегендерден сиздер үчүн. Kas-kasta okuttum, ürettim ardakta. Üydöndürgem olur. Bizdi koy özünü özün var. Üydöndürgem olur. Bizdi koy özünü özün var. Sonra başkanlar Oylarım calgız seni cönünü